Danc's house is a dance piece started from the idea of mixing music, dance and cooking. This project is selected in the program Stronger Peripheries under the theme of bridging the gap. So, bridging the gap between audience and the artist, the outside of the theater and the inside. La seva petició va ser poder treballar amb algun col·lectiu que fos arrelat a la ciutat, que en la seva quotidianitat tingués uns moviments molt específics. A més, es pogués relacionar d'alguna manera amb la cuina. Vam veure els nostres pescadors d'aquí de la ciutat complien totes aquestes peticions. Fèiem un tàndem que podria ser molt beneficiós i molt interessant de treballar conjuntament. Ens apropàvem al port, llavors xerràvem amb gent d'allà, o també la companyia gravava feia robados d'imatges per després en sala de creació poder treballar amb elles. We arrived to their space of work to see how they are working, what is the culture here, what are the habits, what are the rituals. We find a lot of histories, poetry, rawness, which bring for us inspiration and also ideas to create tributes to workers from this city. We just had many meetings with some fishermen, and especially Federico. He worked in the port. This guy was so open to share fishermen's daily life work with all its ups and downs. Nos encontremos aquí, estábamos de paso, estamos fuera, se hicieron las preguntas y a partir de ahí ha ido todo funcionando todo muy bien. La gent té moltes ganes de compartir, d'explicar les seves històries i explicar d'on ve aquesta feina que és tant de Vilanova. Vilanova, the link with the sea is very important. There's like a kind of a pride about talking about generation, tradition. There is kind of a spiritual way with the sea. Aquest projecte el que ens permet és consolidar la cultura a la nostra ciutat, ens permet créixer a la ciutat a nivell cultural, obrir una finestra al món i sobretot obrir la ment, que jo crec que és una de les coses principals ara, en aquest moment, en el segle XXI, que hem de poder aconseguir a través de la cultura. The inspiration to create choreography is the rhythm that I can see in working gestures. In my dance, I am using the movement of working, movement of cooking, gestures of cleaning, cooking, working. At the end, dance is just a pretext, it's a reason, an excuse. It links. The idea is how to have inspiration, but also to give back something. We invited them to the theater where I could share my recipes of the food from my child time, trying to share my culture, my story, my tastes, my way of living or my way of dancing. Invitaron ayer a la función y todo muy bien, pasemos súper bien. Transmitirlo es una persona sola es difícil, es brutal. Y transmitir al público me chocó. We came with an artistic project and somehow, in a joyful way, we find ourselves creating links in a social way, which is beyond an artistic project. En poco tiempo hay un vínculo todos a una. Satisfets de que haguem apropat una mica la dansa al port i de part de la companyia haver pogut apropar el port a la dansa. Penso que ha sigut un win-win per les dues parts. Que sea todo un poquito de romper muros y vallas. El pueblo de Vilanova y Geltrú que nos tenga en el punto de mira, vayamos remando todos juntos en la misma dirección. I'm thankful to all the partners of Stronger Peripheries. We have the right people in the right time with the right project. So we find our place, somehow a sense of what we are doing.